oras ti radyo tirat pas. Kentepen sa anyol tarten. Adan 3 minutos kalpasan ti oras nga alas 6. Tamalem ti Martes. Petsa 11 ti mabilang iti bulan ti Agosto taon 2026. Kasi ti sigod papagayam nila. Madkadwa tayo ti Master Control ni Angel Ruel laranang kastamutan ti TV side ti Pen Channel 13 ni Jo Marie Abab. Ngumay manin nagpalay lang kinagampayag iti lawang at angatang sumanglad ti samraydayaw apagtengan nyo. Babaan iti daytoy a programa na paulwan sa miwingayog kinandaniw ti Lokanja. At iagserbe winagpay kada kayo Manong Lito Alcantara iso ti sinadaan na Mang Kevin ken Mang Pasangbay kada kita sinurat yu abunod ti landaniw anakay palaunan ti mensahe kada kita patigyo iti biag ken kastamutin na kita papagayam yu ngunayat at tumartarabay ti daytoy a programa. Mabalin mo at daw ninyo, nitaw komenyo ti live Facebook, ti DCTP Radio Tiradpas, babaan ti dayto ya programa na paulwan sa miwingayog kinandaniw ti Lokanja. Kita tingarod ti panglukat, umuna sunata, amay ruknoy karakay amin na pada-pada. Sipot pa'y di damdamo, ngayon ka masirpat. Kas ka man latay dalaya, nga nangalsem kaniya. Kas aginaw biyak ko, mantay kay arigak. Nudikan mapurus, patay pagtumpala. Anan wem sa pintas mo, nga ingingumutem unay. Umanay nga sa likuam, nudumteng ni patay. Agayat kaitan, takasat sa diwampay. Iyan tangay at tuya, nga agtari kagay. Sipot pa'y di damdamo, ngayon ka masirpat. Kas ka malatay dalaya, nga nangalsem kaniya. Kas aginaw biyak ko, mantay kay arigak. Nudikan mapurus, patay pagtumpala. Anan wem ta pintas mo, nga ingingumutem unay. Umanay nga sa ikuam, nudumteng ni patay. Agayat kaitan, takasat sa diwampay. Iyan tangay at tuyak, nga agtari kagay. Anan wem ta pintas mo, nga ingingumutem unay. Umanay nga sa ikuam, nudumteng ni patay. Agayat kaitan, takasat sa diwampay. Iyan tangay at tuyak, nga agtari kagay. Iyan tangay at tuyak, nga agtari kagay. Adan 7 minutos kalpasan ti oras nga alas 6. Kimsakbay na papagayam ng tagibasa ti bunitilandaniw
Kasta mo tin nagiti kablaw yung inkominyo ti live Facebook. Kikablawan tayo muna agiti papagayam tayo ngunayat at tumartarabay di ta Western Pangasinan. Kasta mo ta probinsya ti La Union, Benguet Mountain Province, Abra, Ilocos Norte, ken Ilocos Oron, kang runani ti syudad ti Candon, ngayan ti radyo ti Ratas. Ken tumabutan ti daytoy a signal, ti DCTV radyo ti Ratas. Dagiti kayat na mairwart installment na motorsiklo, adtuyin ti Royce Grove Dom Philip Marketing Corporation. Manipod Candon Branch Narbacan Bantay, Santo Domingo, Ilocos ken Abra. Ijaya na kada kayo tinaparta ka proseso, ken di kalidad branded na motorsiklo, Honda, Yamaha, ken Suzuki. Anya pa ituray nyo gagayam. Umay kayo nag-apply, tulungan kayo, ang makairwarti kap-kap ni kanyo ang motorsiklo. No dati, ang mamuyo kayat nat, tiyag ka motor kuyogin nyo lang, umay to opisina ti Royce Grove Dom Philip Marketing Corporation. Dati agur oray 1,000 pesos agun ko na itong galada makuyog na customer. No dati sa studio tumawag ti daytoy a cellphone number 0927-6952-099. Rino kumuntak ti Biam Messenger. Mabalin mo ita bumisita kayo kadagiti nadakama ta branch office ti Dom Philip Marketing Corporation ang masarakan ti Barangay San Juan, National Highway, Candon City, Amyanan, Tilanbang. Sa pulin nyo lang tinagan Lito Alcantara, Sales Manager, Pinoy bagayo ng Ugyo ti Radyo ti Ratas, kadagiti madanunan nyo kakapintas kinaisum ababalasang to opisina ti Dom Philip Marketing Corporation, tapnin sigida maalay umutlang yung 1,000 pesos no makairwara ti motorsiklo iti customer. Pre-helmet lifetime free service, 3 years LTO registration ket requirements, 2 valid ID, ken may salang ako mikara. Dom Philip Marketing Tagur Uray, kada kayo. Dagiti mo't nakabaylon ti motorsiklo da, in kaya lanin na kita original ORCR ti motoryo sa opisina ti Dom Philip Marketing Corporation, Candon Branch, Candon City. Kasta mo talaga saan pa yan nakala. Iti plaka ti motorsiklo da manipod taon 2017 nagpababa 2014 in kaya lanin winiklem sa jay opisina ti LTO District, Candon City. Itogot yung lang nagtay Xerox copy, ti original ORCR ti motoryo, agraman valid ID. Lupanganan kin pagmirindan ti pagsasaritan, mapan kayo nita igay mamihan. Agorder lang kadagiti, nakasaganag kakaima sa putay. Kasi ti pinakapaborito yung dilakdakan baboy, gulay at dapay anli sabaw, kenda dumapay. Mabalin pa itagpariserba ti dilakdakan baboy apang pulutan. Intayon mangan gagayam, jay igay mamihan panganan pagmirindan, masarakan ti poblasyon sora, Gregorio del Pilar Ilocosora. Igay mamihan panganan pagmirindan, poblasyon sor Gregorio del Pilar Ilocos Sora. Ana pagagayam, musuwang sang at kayo panti del Pilar. Kailan mangan sa jay, igay mamihan, panganan pagmirindan, poblasyon sor Gregorio del Pilar Ilocos Sora. Ala, kumusta papagayam? Tiday ito yung nagmalmalam.
Tataya launay media. Yan yung bukarkarnan ng bulikad, tinabarang init manan. Nabara ko lang talaga mo nabara. Sa nalamis na bigati bimara. So nga, siguro karag ito ay awampay mo tipamaliw tayo, awampay lang arbis na. Baring ito nag-awit tayo, kat na siya ati panimpuna, tapos tikas tayo mabasa at tidalan. No payado kita'y kung kunada nga baha-baha magkita ito ay Facebook at dapat yung bagyo nag-landslide ilaon yun grabe kunada ang lang alaon yun pati Lukosor at damot gayot kitkablawan tayo rin pagayam Rolando Gamuso and family, si Bagar Candon City, ni Roger Rodriguez and family, si San Isidro Candon City. Kastamo kapagayam, Mr. Miss Roy Jocelyn Romero, Joana Romero, ni Jao Romero, si Sex Dosila Marcandays, Rubio Galimuyo del Cosor. King kastamo kapagayam, Agnes Anita Labayog, Din Wanda, si Monsing Arsiaga, si Bigbiga, Sudipon, La Union. Hasta mutin karapagayam, ang Rakuya, Tilantag, Santa Cruz, Ilocos ni Agnes Obrero, Titalub, Bantay, Ilocos ni Linda Ontaril, si Ontara, Tariwas, Bani, Pangasinan. Hasta mutin karapagayam, Alex Manaug and family, si Sapang Galimuyo, Ilocos si Pastorano and family, si Rubio Galimuyo di Locosor, ken Rebecca Dagse, si Kalumbuyan Galimuyo di Locosor. Kita tingarod di pamalagip manipod master control. programa ni DSWD na akap ayuda para sa kapos kita. Isugamit nato yung programa na i-request ni President Bongbong Marcos na aming na pamilya na mawawag ng financial assistance. So, napanunod ni Congresa ako with the leadership of House Speaker Martin Romualdez na inubida na program ng AKAP. So, dati AKAP ako, may sa kabarbaro ng programa ng DSWD at dito'y ako at na dito'y sa bali na mabalik na makaawat ng financial assistance. Welcome to this historic and momentous hosting of the National Kickoff Program for the 2024 National Teachers Month celebration in our beloved Candon City.
Indeed, hosting this event is an honor for our teachers, and this is the best opportunity for Candon City to express our thanks to our heroes, our teachers, who are in charge of molding our children. We at Congress have taken this mission to heart. And under the 19th Congress, we have enacted RA 11997, otherwise known as the Kabalikat sa Pagtuturo Act. This act grants all public school teachers a teaching allowance in the amount of 5,000 per teacher for school year 2024 to 2025 and 10,000 per teacher for school year 2025 to 2026 and thereafter. Agdan sa nga pulgot siyam minutos, kalpasan ti oras nga alas 6. Ikablawan tayo nga ruda pagayam, Artemio Kabangkala, Irenio Kabangkala, Hilario Kabangkala, Chito Barcheta, Constantino Dolormente, ti Barangay Banukal, Lidlidda, Ilocosara. Hasta mutun nga pagayam, Melba Rosario, Imelda Valdez, Camil Gasatan, ti Barangay Patpata, Sikin, Candon City. Kablawan tayo mo ni Vilma Gani, Kabuhatin Family, ti Pariok First, Candon City, ni Nagalunin Family, ti Pariok Second, Candon City, kay ni Daniel Galcon, ti Kalawan, Candon City. Kablawan tayo mo ni Vilma Sulebunin Family, ni John Sulebunin Family, ti Barangay Mabilig, Sigay, Ilocosor. Hastang tinid na Tolentino, ti Silag, Santa Maria, Ilocosor. Nerlinda Inorelia, ti Arnap, Salcido, Ilocosor. Rito ti Ulburo, ti Caburaw, Santiago, Ilocosor. Kinivinos Monte, Tobidan, ti Natridad, Benguet. Kablawan tayo mo na Mr. and Mrs. Pablo Sali Bautista in Family, Nipi Bautista in Family, ti Barangay Barrientos, Luna, La Union. Hasta kin Jericho, Lucero, ti Quirino, Tagudin, Ilocosora, Kinimina Islade, Tararampang, Balawan, La Union. Kablawan tayo mo ni Norme Batingan, Mian Batingan, Rio Batingan, Gretchen Lia Batingan, Tiniuad Batingan, ti Barangay di Guzman, Babini, Pangasinan. Hasta mo ito yung Merlinoma in Family, ti Samang Norte, Bulinaw, Pangasinan. Hasta pa kay Renato Orden, Brenda Tabor, Selene Rivera, ti Barangay Baknutan, Ortega Baknutan, La Union. Kablawan tayo mo ni Dona Bungan, DC Mia Orbos, Jamaica Maymay, Rosel Largo, Ashley Tumbaga ni Marcel Abungan, ti Barangay Kulayo, Bani, Pangasinan. Hasta mutun ka pagayam, Batot Las Igan, Dawasin, Jaime Francia, Romel Francia, Jefferson in Norelia, Doming in Norelia, Luis Gannad, Mr. and Mrs. Clifford Eileen Gannad, si Concepcion Gregorio del Pilar, Ilocosora. Kablawan tayo mo ni Roelio de la Cruz and Family, Titinan, Santa Maria, Ilocosora, ni Arnold Dueling and Family, Tidasay, Narbacan, Ilocosora, Espiritu Salvador and Family, ti Kabarwan, Santa Maria, Ilocosara, kene Florencio Soliva in Family, Tapato, San Esteban, Ilocosara. Hasta mo pagayam, Limpiras in Family,
Tibang Bangar Burgos, Ilocos, ni Alcian Chita in family, Banglayan, Narbacan, Ilocos, Anthony Duwiling in family, Tiabur, Narbacan, Ilocos, Kinisani Calderon Montero in family, Tikinarayan, Narbacan, Ilocos, Kinkastamutun kada Mr. and Mrs. Edwin Eleanor Quaresma Alcantara in family, Kinalasin, Santiago, Ilocos. Kablawan tayo mo na pagayam, Rita Puro, ti Kabugaw, Ilocos, ni Wendel Lorita, ti Magsingal, Ilocos, Edgar Marquez, ti Bukayabra, Abi Kitasol, Joshua Kitasol, ti Kawayan, Ilocos, Kastamutin Karapagayam, Daniel Abalos, Rolando Albalos, Rinaldo Villaros, Lorenzo Sibain, Pilangqua, San Emilio, Ilocos, Ken Kerbe Villaros, ti Barangay Matubwe, San Emilio, Ilocos. Kablawan tayo mo ni Nestor Sumawi, Jose Galindo, Edwin Tolentino, ti Dinaratan, Salcido, Ilocos. Hastag Fredalyn Ortiza, Tinagtutuan, Gataran, Cagayan, ni Marlon Nagbayani, Rodrigo, ti Kulaw, Claveria, Cagayan. Kablawan tayo mo ni Lilia Flores, ti Barangay Pagangpang Galimuyo, Ilocos, ti Warlita Pascua Cortes, ti Kalangkwasan, Salcedo, Ilocos, ni John Rogodo, ti Bugbuga, Santa Cruz, Ilocos, and Marisa Rubia, ti Kalitong Burgos, Ilocos. Kastamutun kinana Kasim, ti Butubot, Balawan, La Union, Salibaging, ti Talimpugo, Balawan, La Union, Marta Sabalo, Cassandra Antonio Cruz, Ginaburan, Balawan, La Union. Kablawan tayo pa ni Perlita Mika Ironelia, Rita Manzano, ti Barangay Kaliwakio, Salcido, Ilocos. Pastaw Tinlito Turalba in family, Leo Turalba in family, ti Barangay Kalumbaya, Galimuyo, Ilocos. Indivina Rosendo and family, ti Kalimugtong, Galimuyod, Ilocos. Hastaw ting Glory Bayong Ibya, ti Santa Maria, Ilocos. Mansel Sibiliano, Takadina, Tinamruangan, Kabugaw, Ilocos. Hastaw tin Elvis Ulanyo, Joy Ulanyo, ti San Pedro, Candon City. Hastapay ni Robert Badilla, Randy Badilla, ti Barangay Legazpi, Galimuyod, Ilocos. Ni Lorde Poselero, Marlita Gamata, Tilintik Banayuyo, Ilocos. Kitab tingaru tumunada niyo, nintay basa, dadi wana paulwan iti tunggal arbis tilwak. Iti tunggal arbis tumrem malwak, mariingak naglabas sa lagip kukin ka, pait sa mimpay mo kinaranggas, jak maduprak pader kinadaksanggasat, biag ko rarapaapet, dagidi aragsak, insarukosok ko kangitingitan bayakabak. Bareng bumislin, dasat ko anatikag, itinaypay kanya katuk kinadamsak. At tuya kita ng langup titangatang,
Bareng sumalin sinamar ko itilawang amang dayas kanyak tinatawok ti silnag isasangbay mo ito'y puso kinriknak wen to'y kararwak na bunubunan ti sam napnon sugat na ilaga nga limuteng sanarnuayin dagiti luwak kamanakanak sapay taip dim kuman ti kasim kanyak tirim mo sing ayat dito'y puso kasingin na di agsarday a panagtuk iti kadaal daw kayat kun timang lipat hindak marami gapu amin kinayat suray ka ti Dani wana Paulwan iti tunggal Arbis Salwak kitag tingarod ti maysa sunata amay pakuyog ti Dani
maragsakan na datoy tata, makakaduak dagitoy ang tutubo na datoy tata. So, duwa nga grupo ti datoy tata, one are the scholarship grantees of the CHED's Smart Scholarship Program. Kat I think there are 95 grantees. Isu dati makaalati 25,000. And that's a new scholarship program nga new program nga naramid ti Congress. So, and the second group nga dati tata are of course our government internship program. Isu dati napili nga for the GIP program. I think they're here for a total of 66 days lang ang trabaho. So in total 26,400 ti maala ti may nga GIP for that 3-month period nga naalada dati GIP program. dapat 20 minutos kasangwanan ti oras nga alas 7.
Pablawan tayo ruda pagayam, Tiri Alcantara in family, Marlin Pitarque in family, Dil Alcantara in family, Los Alcantara in family, Ismael Gabo in family, and Mr. and Mrs. Ruben Norma Valdez in family, sa Barangay Waigdaya, Candon City. Hasta mo pagayam, Lorna Bumaksa, ti Poblacion Villavisosa, Abra, Carmila Vilandres, ti Piliganabra, Annalina Asuncion, ti Bangod Abra, Lorena Divina, ti Balasiwan, Santa Maria, Ilocosoro, Ken Miriam Braceros, ti Pakang Santa Maria, Ilocosoro. Kablawan sa imod na Arnel Garcia, Joby Garcia, ani Ira Garcia, Sabuanan, Santa Lucia, Ilocosoro. Pastamutin Grapagayam, Wilson Calindas, Ma Pilipinas, Ligari Gallardo, Santa Villacarta, Mili Gambon, Mr. Miss Landing Pili, Galutin Family, sa Barangay Bagani, Gabora, Candon City. Kablawan tayo mo ni Fatima Valdez, Kevin Valdez, Mirly Valdez, Joel Kamat, Ricardo Sabadoy, Tico Roy, Santol, La Union, Pastaw, Kensaria Tubia, Charlotte Aglusolos, Oliver Kodjamat in family, Timakawayan, Burgos, Ilocosoro. Kablawan tayo mo ni Darwin Pantaleon, Alexander Pantaleon, Tigapang Pilar Abra, Nicator Reyes, Tukipa, Luba Abra, Astam kin Madeline Monses, Itamak Villavisosa Abra. Kablawan tayo mo ni Melchor Doña, Paulino Doña, Irwin Doña, Joseph Borita, ti Barangay Buter, Santa Maria, Ilocosoro. Pastaw Tinebe ni Canor, Eduardo ni Canor, ti Patar, Agno, Pangasinan, Kinilaylani Rivera, ti Barangay Barlo, Milsite, Mabini, Pangasinan. Pastaw mo Trapagaya, Mr. and Mrs. Frederick Marcel Combas and family, Pilimar Combas, Presel Bileno Combas, Candida Combas, ti Barangay Gayaman, Luba, Abra. Kablawan tayo mo da Barangay Kagawad, Mr. and Mrs. Danilo Lose Galyeso and family, Barangay Kagawad, Mr. and Mrs. Dennis Wilma Alcaide and family, Astamut and Mr. and Mrs. Raymond Doliente and family, Dominador Alcantara Jr. and family, Meliniego and family, Chopilo Balvin and family, Virelio, Catherine family, Balvin, Astakin Lito Balvin, Dennis Aguilaran, Directo Kodjamat Jr. and family, Rubin Kodjamat and family, sa Barangay Langigan, Sikin, Candon City. Astakin Susan Galutan, sa Barangay Bagani, Campo, Candon City, Mininaw City, Barangay Katirman, Candon City, Eric Saldua, sa Barangay Amaraw, Narbacan, Ilocosoro, Larry Akisa, ti Barangay Ambulugan, Narbacan, Ilocosoro. Astaw ting Victor Abaya, ti Barangay Kamangan, Santa Cruz, Ilocosoro. Dayan Cortado, ti Kalawan, Candon City, Liria Palya, ti Barangay Lubong, Santa Cruz, Ilocosoro. Kablawan tayo mo ni Dennis Madriaga, ti Bangadabra, ni Agosto Michael Urina, ti Suyo, Ilocosoro, ni Angel Arsena, Tabur, Narbacan, Ilocosoro. Pastamot kila Mr. and Mrs. Bini Violeta Alcantara and family, ti Ansar San Esteban, Ilocosoro, Ginalinmina, ti Barangay Agpapuraw, Burgos, Ilocosoro. Kablawan tayo mo ni Brenda Lopez Ariula, ti Barangay Barakbak, Tagudin, Ilocosoro. Ni Florante Gramay, ti Santo Tomas, Candon City,
Ria Gawat, Isil Gawat, Lawrence Gawat, Barangay, Atirman, Candon City. Astaw kin pagayam, Mercy Gabor, Ira Crisanto, Election Kines, Manuela Kines, ti Barangay San Nicolas, Candon City. Ablawan tayo mo na Mr. and Mrs. G.R. Myla Garnasi Gawat in family, ti Katirman, Candon City, Mr. and Miss Geoffrey Lisa Gambito in family, Aileen Galon in family, ti Barangay Waigdaya, Candon City. Kablawan tayo mo na Angelis Sabon Seleksyon in family, ti Kabarwan San Emilio, Ilocotoron, ni Marie Valdez si Patak Burgos, Ilocotoron, an kay Malano ti Bangar La Union, Lilia Dagno ti Kasilagan, Manayuyo, Ilocotoron, Kinisali Kodjama ti Santa Cruz, Ilocotoron. Itatingor minta ibasan. Dani ko nagkapo kil pagayam, Mary Joy de la Cruz, Lucas, Tipurokwan, Malanit, Jones, Isabela. Dani na Paulwan, dahil dinakiltay ngayat. Iti sasangbay ti malem ti biyag. Agan ninaw ti sipngot kinlawag. Tunggal tumangara kiti lawang maninawak. Tiladawan na may yugis iti parpar matak. Kitagdalyasat dagiti kristal iti rupak. Lumalagip ko dagiti diro tinaglabas. Karikin sa pata, akaslasan na mapugsat. Nung naerteng ti darikbat, kilatda nagisat. Ay ayin na tumagiba sa kanito. Amangay ayam itilagip pilimdo. Jak marikap no anyat tinagbasulak. Nasamit ngayat ko, paiting ka insupapak. Mimuray nukasta, jak mawanan tinamnama. Iti tunggal panakapay, adabalay giyay na. Rakupag tilawag, amang ibagnos tumno wagasa. Amang itunda kanyak, tinapudno ngayat. Suray ta ti Daniw na Paulwan, dahil dinakiltay ngayat. Nga naggapo kini pagayam, Mary Joy de la Cruz Lucas, Tipurokwan, Malanit, Jones, Isabela. Kitatoy mo't nga rod ti Maysa Sunata, may pakuyog ti Daniw na. Naglabas, ket
Ti panang irogi kada gitoy nga produkto ket gapo iti tagtaga inup nga nakita dagiti nangaramat nga saan nga amo nga bababae kas kada lalaki ket tinaramid ko dagitoy gapo ta kahit ko nga makita dagiti nang usar ket isumet ti tao gayam ti mangusar so ti nakairogyana dagiti nga kwa nga panakaaramid na. Nagito inspirasyon dagito tapno ado ti mang ammo tapno umayda ta isupay ang kwa pang sapulan. Dati kahit nga saon dagito ta no mausar ka dagiti pagpaboya ket makita met ti pagsayaatan na ken ibongan na. No dagitoy ket tapno saan nga mapukaw no ada dagiti mayat nga mangsuro umay dalata ket may suro kadakwada sa kaminto agsasarita no kasano ti kastada nga agaramid dapay dagiti daduma nga produkto kas kumaka dagiti kasay kas kada sulibaw tamar aramat ngamin dagito iti entertainment uno pagpiesta uno na duma-duma nga pagpaboya ang kwakas kasigodan dagiti IP ano dagiti disenyo ado no dagiti makikita dito dragon kaskada bilit mabalin mo dagitoy belt bags dagitoy backpacks kaskada dumapay nga makunang pasit dagiti laga oray anya nga disenyo kabailan dagitoy nga pataudin ay katuan na po no dagiti makakita ay siwawaya kayo latang awison ti numutibiyang ta danunan dagitoy no adag kasapulan. Healthy habits para sa healthy Pilipinas. Galaw-galaw baka ma-stroke like bike, jog, jump rope. I'm so kumain ng sapat, dapat balance. Kahit pinggang Pinoy manami, there you have it. Isa sa 7 healthy habits, sundin. Do it na yan. Kalusugan ay unahin at mga nahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ang pitong ito. Sa healthy habits, go na go. Move more, eat right, Be clean, live sustainably. get vaccinated, Don't smoke, lessen alcohol, say no to drugs. care for yourself, care for others. Practice safe sex. Do no harm. Put safety first. Do it na yan. Sa healthy Pilipinas. Pagkasa tayo. At dapat 2 minutos kasangwanan ti oras nga alas 7. Kaplawan ti nga ruda pagayam Giori Lambinicio Olbinado ni Conseng Olbinado, Elizabeth Olbinado, Pedreng Olbinado, Edwin Olbinado, Kinolya Olbinado, Cardona, sa Barangay Patpata, Balawan, La Union. Hasta kinebili na Gilarti Purok, Maligaya, Barakbak, Tagudin, Nilukusawaran. Sinagitikakadwana, si Triple BJ Minimar, Hasta Pagayam, Roderick, Angelica, ni Heidi, Micah JJ Cancer Ma'am, Mike and Pings, si Triple BJ Minimar, Italag Tagudin, Ilocosora. Pablaw rito ko nagapo kin Ebili na Gilaran, si Barakbak Tagudin, Ilocosora. Pablawan tayo mo ni Lina Kudyamat, Pili Galot Corazon Calibuso, Disi Calibuso, Manaling Kudyamat, Caroline Kudyamat, Ros Kudyamat, Ken Ruben Kudyamat, ti Barangay Langigan, si Ken Candon City.
Astamot kinji Carpina, ni Joy Baturi Carpina, ni Gloria Carpina, Jamie Carpina, ti Barangay Akib Narbacan, Ilocosor. Astaw kin Lolet Gabriel, Milagros Tokdadin, Elisa Pilagan, Eric Gallardo, kin Jody Bagsaw, Concepcion Gregorio del Pilar, Ilocosor. Kablawan tayo mga kapagayam, Maricar Garcia, Carmelita Garcia, ni John Garcia, Patrick Garcia, ti Barangay Paratong 3, Bangar, La Union. Astaw ti Roelio Ortiz, Ronaldin Ortiz, Jonelin Ortiz, Romami Ortiz, Dorocho Ortiz, ni Guardinia Ortiz, ti Barangay Nagsabaran, Sora, Balawan, La Union. Kablawan tayo mga Barangay Kagawad, Albert Gamis, Barangay Kagawad, Jocar Parillo, Barangay Secretary Nelson Manalo, Astang Tindagi ti Barangay Tanod, Kindits W. Bienes, ti Barangay Villarica, Candon City. Astang Tindasinyan, Rondelia Group, Ascarapagayam, Alejandro Colas Banwa, Carreño Dimas, Willie Martin, Birgara Ginatang, ni Ricky Bakdayan, ti Barangay Kalumsing, San Emilio, Ilocosor. Astaw ti Barangay Captain Edincio Banwa, Barangay Kagawad, Arcadio Gumalio, ni ex-Captain Roberto Balvin, ti Barangay Sibsibbo, San Emilio, Ilocosor. Kablaw dahil manipod kin pagayam, Alejandro Colas Banwa, ti Kalumsing, San Emilio, Ilocosor. Kablawan tayo mo ni Barangay Kagawad, Mr. and Miss Nelson Mila Gagarin, Lolita Pascual, ni Tricia Valdez, Mila Valdez, Marilyn Parinas, P. Batore, Perlita Kudjamat, Johan Kudjamat, Barangay Langigan Sikin, Andon City. Astaw ting Greg Lawagan, Manuel Kidaog, Ana Kidaog, kin Mitoy Doliente, ti Barangay Babayuan, Santa Cruz, Ilocosor. Astaw ting Ben Saludo, Abit Saludo, ni Nixon Dakwasi, Domingo Manzano, ti Barangay Amaraw, Santa Cruz, Ilocosor. Kablawan tayo mo ni Iliboy Lobindeno, Emily Lobindeno, Mercer Lobindeno, Angel Lobindeno, Roelio Legaspi, ti Barangay Gilong Dalawa, Lilom, Ilocosor. Astaw tin Dionisio Lacanay, Clarita Ragos, ti Barangay Alaotit, Baknutan, La Union, Mr. Renato Merna Pascua, Ortega, Baknutan, La Union. Astaw tin Augusto Legaspi, Juanito Alcantara, ti Barangay Talyawon, Tagudin, Ilocosor. Kablawan tayo mo ni Barangay Captain Alfredo Cawis, Barangay Kagawa, J.J. Coeco, Jopre Cadorna, Mindapalo, John Byron Virilio Ambabag, ti Barangay Banokal, Midlidda, Ilocosor. Astaw ting Glory Gayaw, Emily Tumupia, Tanabel Tamayo, Marlene Antolin, Herminia Ramos, ti Barangay Kalitong, Borgos, Ilocosor. Kablawan tayo mo na Mr. and Mrs. Marcia Armila Olbinado in family, Mr. and Mrs. de Gloria Olbinado in family, Mr. and Miss Roelio Nora Castro in family, Astaw Tinjani Olbinado, Gillier Olbinado, Catalino Olbinado, Fred Olbinado, Roger Olbinado, Eddie Olbinado, Astaw Tin Pedro Orpiano, Rodi Biay, ni Lobi Castro, Lobina Castro, in amin na pamilya Olbinado, Orpiano Ordinado, ti Barangay Patpata, Balawan, La Union. Astaw Tindelia Kidangin,
Reo Kidangin, Ricarda Calagis, Roslyn Calagis, Ronaldin Dungpain, Mirialim Benito de Barangay, Sariwan Salcido, Ilocos. Kablawan tayo ni Edwin Suliban, ni Rick Rivera, Michael Katabay, Domingo Carilino, Bonifacio Pilong Divina Jr. Kenribain, si Don Philip Marketing Corporation, Alaminos City, Pangasinan. I love Legend Angel. Maramdaman tumawag ako. Apay niya tinapasamak ni Sean Napaya. Natikad dahil sa ospital. Sige, maramdaman tumawag aking ka. Kita tingaro ti pambalagip manipod master control. Po si Jane Vallejo and I'm graduate of Don Mariano Marcos Memorial State University, and first and foremost gusto ko pong magpasalamat kay Ma'am Congressman Deputy Christine Singson, kasi kung wala po siya, hindi po magiging possible na mukha po namin yung mga allowance namin na parang ganito. We're so privileged po na matanggap namin yung mga ganito. Kasi yung ibang students po, hindi po sila nakakuha ng ganitong kalaki na every semester nakakuha. Yung iba po kasi 5,000 one time lang po yung nila, financial assistance. Tapos kami po, every semester we're so lucky po. Tanga bigat isumuti pangalam anti dagiti scholars. So yearly, year in year out, malaala da dati allowance nga gaputi CHED because they were granted a scholarship. So congratulations to these 66 students nga amok nga to get a CHED scholarship, ko they're like one of the top students dito yung district tayo for them to get the Tulong Dunong, to be part of Tulong Dunong program of CHED. So congratulations man kada kayo. Let's wander La Union's Tangadan Falls. The perfect side trip after surfing the waves. Hike along the scenic trail and be greeted by the majestic 50-foot falls. Wow! The best part? A dip in its cool, refreshing waters. Seek more thrills in La Union or in the next virtual adventure. Ti tsunami ket saan anormal a panagdakkel ti dalluyon iti kabay-bayan. Gapo iti napigsa agen ginet iti ansad iti baybay. Dagiti dalluyon ket mabalin ang natupay ng iti lima Amerika. Amuan no adda dagiti piggad na senyales ti dalluyon iti kabay-bayan. Amuan ti lugar a pagbakwitan ken ti kadarasan ken katalgedan adalan a pakadanunan daytoy. Makipaset kadagiti panagsanay ken panagsagana dagiti komunidad para iti idadateng ti layos. Agmula ti bakawan ken dagiti rumbeng nga kaykayo nga mangtengel ti daga nga mangriggaay iti igid ti baybay. Dan 8 minutos kalpasan ti oras nga alas 7. Dagiti kayat na mga irwart installment na motorsiklo at to yung ti Royce Group Don Philip Marketing Corporation, Manipur Kandum Branch Narbacan Bantay, Santo Domingo, Ilocos Ken Abra. Pinti amin sa nga na Manipur Region 1 Ingana, Region 5.
Ijaya na kayo tinaparta ka proseso, kendi kalidad branded ang motorsiklo, Honda, Yamaha, Ken, Suzuki. Anya pa'y tururay nyo gagayam. Umay kayo nag-apply, tulungan kayo makairwarte ka papnikanyo ang motorsiklo. Dagiti mo tawan ang plano makairwarte motor na magdata mamuyo kayat na tiyagka motoron. Kuyugin nyo lang umay to opisina kay Royce Club Don Philip Marketing Corporation. Tadata gur oray o 1,000 pesos agun ko na itong galadam makuyog na customer. Magdati sa studio tumawag tinaytoy ang cellphone number 0927-6952-099. Wino kumuntak ti via messenger dito Alcantara. Mabalin mo ita bumisita kayo karagitin na dakama sa branch office ti Don Philip Marketing Corporation ang masarakan ti Barangay San Juan National Highway Candon City Amyanan Tilanbang. Sa puli nyo tinagan Lito Alcantara Sales Manager Winoy Bagayo ng Ugyo ti Radyo ti Radpas. Karagitin nadanunan nyo kakapintas kinaisim mababalasang to opisina ti Don Philip Marketing Corporation. Tapnin sigida maala yung mutlang ti 1,000 pesos no makairwarte motorsiklo ti customer. Pre-service ay pre-helmet, lifetime pre-service, 3 years LTO registration, kit requirements, 2 valid ID, ken may salang ako mekar. Don Philip Marketing Tagur Uray, kada kayo. Dagiti mo nakabaylon ti motorsiklo da, inkayalanin dagitay, original URCR ti motoryo, to opisina ti Don Philip Marketing Corporation, Candon Branch, Candon City. Kastamot kalagitisan pa'y nakaala. Iti plaka ti motorsiklo da, manipod tawon 2017, agpababa 2014, inkayalanin nun iklem sa dyan opisina ti LTO District, Candon City. Itugot yung lang lagitay. Original URCR ti motoryo, Xerox copy, agraman valid ID. Yupanganan pagmirindan ti pagsasaritaan, mapan kayo nita igay mamian. Agorder lang karagiti, nakasagana kakaima sa putay, kasi ti pinakapaborito yun dinakdakan baboy. Gulay at dapay anli sa bao, kenda domapay. Mabalimpay tagpariserba ti pinakdakan baboy apang pulutan. Intayon mangan gagayam, igay mamian, panganan pagmirindan, masarakan ti poblasyon sa oran, Gregorio del Pilar, Ilocosor. Igay mamian, panganan pagmirindan, poblasyon sa oran, Gregorio del Pilar, Ilocosor. Kitunan ni Tony Boy Minusaba Palakor, naragsak Rabi Maidon. Kablawak man tinaragsak, nga pragdungdungag amin, nga Droken Master, ti Barangay Duras Bawas, Ranyag Santa Lucia, agyaman Sir Idol, kablaw na gapo tinumo, bibiyang Tony Minusaba. Kapureta akin Tony Minusaba Palakol. Ikablawan tayong ruda pagayam Bin de la Cruz, Belinda de la Cruz, Jason de la Cruz, Benito Ruiz, Rene Bernal, si Barangay Pilipin, Santa Cruz, Ilocosor, Rene Bernal, Cesar Bernal, Chris Bernal, si Barangay Lasod, Santa Cruz, Ilocosor. Hasta mutun ka na pagayam, Mr. Miss Abraham Mabalos in family, Mr. Miss Rodrigo Mariano in family, Mr. Miss Irenio Antolin in family, Mr. Miss Abraham Mabalos Jr. in family, Miss Edna Escobar in family, Mrs. Gregorio Abalos in family, ti Barangay Sabangan, Pinggan, Burgos, Ilocosor. Hasta kin Cesar Gakutan, Yulita Gakutan, in Gakutan family ti San Nicolas, Candon City,
ni Teresa Gaboy, Daniel Albert Angad Lucila Elgamo, Pusang Reclusado ti Barangay, Rubio Galimuyo de Locosor. Kablawan tayo mo ni Pagayam, Joper Bilaso, Jeffrey Dangkikan ti Barangay Babayuan, Santa Cruz de Locosor. Astakin Jose Valdez, Ligaya Balbing, Claudine Barruga, Miriam Corbeto, Sansan Sumakyab, Daniel Rosario, John Balocanag, si Barangay Bilbilay Galimuyo de Locosor. Kablawan tayo mga ni Retired Master Sergeant Arturo Passion Cora Passion, Ati Passion ni Cisalin, Barangay Captain Mr. and Mrs. Rubin Mamakla si Barangay San Roque, Santiago, Locosor. Astauting Bet Alcantara Domino, Lisa Cortez, Prodilisa Reyes, Beatriz Basilan, Milir Lafiao, Clarita Domingo, Isetso Balansay, Kabugaw, Suyo, Locosor. Kablawan tayo mo ni Willie Romero, Tinaglawan, Santo Domingo, Locosor. Mr. and Mrs. Berelio Predelina Domingo, in family, Mr. and Miss Binamin Brenda Rantin family, and Mr. and Mrs. Ilmar Pez Domingo in family, in Albo Santa Maria, Ilocosor. Tingurut papagayam ng basa ni Dani Wana Pauluan musika nagapo kin Marilo E. Santiago ti Ferdinand Marcos Ilocos Norte. Gapukin ka o musika naganay gayak makay ayo mangipay tiragsak tamo kasi ka ipakaliw-liwak lusong kuntiliw ko iti pamilya jak samirin no anyaman ipakakumikumak no adakan musika amang manggagap narnuay at trabaho may lipas ko siraragsak kasta mo may wakasak anyaman na problema musika adot may pay mo na imbag iti biyag ko iti social media, ti kapay tinagbalin na bagnos ko. Napo nang imado, tinagbalin na gagayim ko. Anangangayan na, nagbalin damot, na inspirasyon ko. Noadaman nagkurangak, sikat imang puno, iti kinagmaymaysak, kagayam ni danon mo, babaankin ka musika, impatig ko'y dati na pudno, sila lagi pa kagingga, ang maudi, agitik to'y puso. Sulay ka ti Dani Wana Pauluan musika. Nagapo kini Marilo E. Santiago, ti Ferdinand Marcos Ilocos Norte. Kitag tuymot na rod ti Maysa Sonata, may pakuyog ti Dani Wana.
itao panasudi a pagayam lupay lumperlatan daytoy iti sikigam kanito adumteng ken kanita rumpingay kanayong anak kasagana asumaranay tanadeket ken kaiti kanito niratsak makidanggay ken ka baligim panasagarap kanayong anak isen no si sasanguken ka ngem gayam libyan nakaapaman amakalikod ka ikakumarundaang numapukaw mo ida nadagito'y tipuno amang ikulbuken ka agyaman kaketi tanaduktalan gagenda tano saan amangan nunay rubok ka kanayon nagtat sibay mo tunggal kanito tuday to'y ket at kasapulan di panulong mo ngem agpukaw kasasok no awan maiten mo di na kanton ang amuno daytoy tay umasenso saan amangan nunay rubok ka kakumalundaang numapukaw mo ida tadagito'y tipuno amang ikulbuken ka agyaman kaketi tanaduktalang gagenda tano saan amangan nunay rubok ka agyaman kaketi tanaduktalang gagenda tano saan amangan nunay rubok ka Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising agla ko tinalaka ken di kalidad a piyesa dagiti lugan kas kumay Toyota, Isuzu, Mitsubishi, Mazda, Puso ken Jeep agla ko na pa iti amin na klase ti baterya kas kumay ti Motolite, Electron, Stallion ken Inner Strength tapay ti pilid a Goodyear, Gaha, India, Thailand ken China Tires agraman ti interiors da adapay ti mulye ken radiator gumatangan pa iti motorcycle parts ken electrical parts at dapat iti aparador, stunted, divider, stroller, double beds ken monoblock chairs at dapat iti piyesa ti Yanmar ken Kubota ken appliances. Masarakan ti main store iti Waigdaya, Quezon City 077-254-0115. Iti Barangay San Jose 077-254-0067. Iti San Juan 077-254-0085. Ken iti Santa Cruz 077-302-0705. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising kukuha kanimat matunan Da Nelson ken Lerma Chowa ken dagitian nakda.
must have fun with you. Sharon nila unay, Ma'am Christine, iti initiative mo nga nangiganuat dito itupad program para iti umili, para kada iti umili dito yung Salcedo. Basta kanya yung tagkaapok at for calamity victims recently at the earthquake ng Great Typhoon na in my three distrito tayo ito nagalugan ng Belgian si Balbalayda, di naduman sa akin yun pa masapol daw umalis ni Balbalayda. So, iimbilin ko na tupad na ma-distribute at para na di calamity victims. So, Let's wander La Union's Tangadan Falls. The perfect side trip after surfing the waves. Hike along the scenic trail and be greeted by the majestic 50-foot falls. Wow! The best part? A dip in its cool, refreshing waters. Seek more thrills in La Union or in the next virtual adventure. Dan 28 minutos, kalpasan ti oras ng alas 7. At kunan ito ni Boy Minusaba Palakol, Sir Idol na Imba Garabe, ti panagdingdingag, ti dati nga ipik ti Santa Lucia Fire Station, Cesar Gabwa ti Kalumbuyan, Galimuyod, Kalumbuyan Kandon, Agyamarak Idol Sir. Nagkapureta Kintoni, Minusaba Palakol. Kablawan tayo ruda pagayam, Jo Bilingawat Salon, Adelina Bugasto, Sidarapidap Candon City, Nedwin Bisquera, Asurin Bisquera, Ibang Gadabra, Quintes Mina, Tikapkaburaw, Morgos, Ilocosor. Kablawan tayo mo ni Bobby Gorospe, Larry Ababa, ti Barangay, Pidpid, Santa Cruz, Ilocosoran, Pastaw, Kim Bernardita, Libaton, ti Barangay Bugnay, Candon City, ti Janismi, La Chica, ti Pantar, Villa Hermosa, Santa Cruz, Ilocosor. Kablawan tayo mo ni Cesar Vallejo and family, ni Vincio Iñigos Senior and family, Ryan Vallejo and family, Talangigan si Ken Candon City. Pastaw kin Henry Navarrete, Miriam Navarrete, Jonathan Navarrete, Kinali Navarrete, Ladia Amores, Gerardo Canton, Maria Canton, Lorenzo Canton, Landino Abungan, Ken Marisa Abungan, ke Barangay Kulayo, Bani Pangasinan. Kablawan tayo mo ni April Avillo, Mirio Avillo, ni Rodrigo Avillo, Milanyo Rubang, Elsie Rubang, si Barangay Amgid, Candon City. Astamot Kilpragayam, Ruli Gabaldon, Binaminandaya, si Barangay Baringkukurong, Suyo, Ilocosor. Mingastaw kin Richard Chaan, Norsaran, Suyo, Ilocosor. Kablawan tayo mo ni Barangay Captain,
Pedro Oban, Barangay Kagawad Alfredo Bakla, yen Doris Ramirez, Barangay Mabilig Sigay Ilocosor. Tingkastang kin Milani Kabamban Mansan, Delbert Ganadin, Barangay Tangke San Fernando City, La Union. Kablawan tayo mo ni Barangay Captain Joselito Magpali, Ricardo Sibayan, Frankel Mirol, Chopilo Baguso, Baguyo, Narciso Abasa, Nestor Maer, Gianni Pecua, ni Bangar Respan Radio Group, Bangar La Union. Hasta kin Jason Levaine, Marlene Ventura, ti Barangay Magallanes, Luna, La Union, kin Henry Tangalin, ti Barangay Ortiz, Nagilian, La Union. Kablawan tayo mo ni Barangay Kagawad, Mario Bare, Barangay Treasurer Angelina Abanto, Barangay Secretary Leche Guerrero, Barangay Captain Ricardo Bilog, ti Barangay Nagribkan, Santa Lucia, Ilocosor. Hasta Amor Salibo, Lorenzo Lawagi, Olita Lawagi, ni Ronnie Alcantara, si Barangay Barakbak, Galimuyod, Ilocosor. Hablawan tayo mga ni Jubilito Bustamante, Orenico Bustamante, Prudencio Bustamante, si Barangay Patpata, Balawan, La Union. Hasta kina Ariel Lopre, Mariel Lopre, Yolanda Lopre, Roel Lopre, Manilin Ison, Lila Claire Ison, Lea Ison, Daniel Orbos, si Barangay Katulay, Bulinaw, Pangasinan. Paglawan tayo mo at ni Apil Gabisla, Nandaya, Abilina Dacumos, Magday, Ardi Abilan, di Barangay, Bitong Galimuyod, Ilocosor. Kablawan tayo mo ti Badwa family, King Garcia family tayo, Lumaba, Kinapapaya, Bilya Visosa, Abra, Kablaw tayo ti Manipod, ti Gumintong family, ti Barangay Namatikan, Santa Lucia, Ilocosor. Hasta kin Janus Caro Orpilla, Janes Orpilla, Dante Orpilla, Crisanto Gabayan in family, Danaya Gabayan, ti Barangay Salvador Sikin, Andon City. Kita tingaro ti pamalagay Manipod Master Control. Welcome to this historic and momentous hosting of the National Hip-Hop Program for the 2024 National Teachers Month celebration in our beloved Candon City. Indeed, hosting this event is an honor for our teachers, and this is the best opportunity for Candon City to express our thanks to our heroes, our teachers, who are in charge of molding our children. At Congress have taken this mission to heart. And under the 19th Congress, we have enacted RA 11997, otherwise known as the Kabalikat sa Pagtuturo Act. This act grants all public school teachers a teaching allowance in the amount of 5,000 per teacher for school year 2024 to 2025 and 10,000 per teacher for school year 2025 to 2026 and thereafter.
Sama-sama Kapit-bisig at tulong-tulong ang mga Pilipino. para makamit ang iisang hangarin. Pilipinas na ligtas at malakas. Humanda ng makilahok sa mas pinatibay na kampanya kontra COVID-19. Sa booster, edukasyon ng susunod na henerasyon, Pinas Lakas. Trabaho at hanap buhay. Pinas Lakas. Kalusugan. Pinas Lakas. Lahat ng komunidad mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Lalong Pinas Lakas pa. Huwag nang magpahuli. Sama-sama tayong babangon muli. Magpa-booster na para sa Pilipinas na ligtas at malakas. Sabay-sabay sa booster, Pinas Lakas. Today, apos dati payout ni dato ng programa Tulong Eskwela Program na nagkaputi programa ni DSWD na akap ayuda para sa kapos sa kita. Isugamit dato ni programa na i-request ni President Bongbong Marcos to amin na pamilya na mawawan ng financial assistance. So, napanunod ni Congresa ako with the leadership of House Speaker Martin Romualdez na dinubi dati na program ng AKAP. So, dati AKAP ako, may sa kabarbaro ng programa ng DSWD and dito ako at dito sa bali na mabalin na makaawat ng financial assistance. At dapat 20 minutos, kasangwanan ti oras ng alas 8. Kablawan tayo rula Mr. and Mrs. Arnel Quaresma and family, Mr. and Miss Maribel Serrano and family, Mr. and Miss Gerald Quaresma and family, Mr. and Miss Alan Limon and family, and Mr. and Mrs. Alexander Limon Sr. and family, Astaw and George Jojo Toledo and family, in Punong Barangay, Irenyo Calip and family, in amin na barangay officer, Olo Norte Santiago, Ilocosor. Ablaw dahil itong nagapo, in barangay Kagawad, Wawi Limon, Olo Norte, Santiago, Ilocosor. Astaw kin Albert Cacho Almasan, ni Pilar Abra, Raymond Cadosio, Tambulugan, Narbacan, Ilocosor, Eric Paolo, Tipawa, Bigan City, and Lester Tilaplapog, Villa Vistosa, Abra. Kablawan tayo mo na Adila Rivera, Green Valley, Baguio City, ni Jolie Navarro, ni George Ramirez, Joan Ortega Ramirez, ni Jen Garcia, San Fernando City, La Union. Hasta kin Malua Baya, ni Candon City, Magda Ileo, Tapato, San Esteban, Ilocosauran, Ili Tihada, kin Narayan, Narbacan, Ilocosauran.
ken Felix Ramos, Tilaw Ingin, Santo Domingo, Ilocosor. Kablaw dahil ito nagkapod, in Carlito Estrangero, ti Barangay Sabangan, Santiago, Ilocosor. Kablawan tayo ni Mark Anthony Gratuito, ti Villarica, Candon City, Efren de Castro Jr., Efren de Castro Sr. de Barangay Bagani, Obog, Candon City. Pastang Kinsila May Romero, Ricardo Romero, Risa Romero ni John Joseph Romero, Salvador Romero, Fidelina Romero, Martis Romero, Fernando Romero, de Barangay San Miguel, Burgos, Pangasinan. Astaukin Rosalyn Garriga, Renalyn Garcia ni Roma May Toquero, Edmund Gamata ni Banayuyo, Ilocosor. Kita tingarudan ti Maudi Asunata, amay luknoy karakay amin na pada-pada. Dapat sa mga ko 4 minutos, kasangwanan ti oras ng alas 8, ng tayo panagpakada. Kaplawan ti aro ni Mian Kayabyab, Camille Gacoskos, Renalyn Garcia, Roma Mitoquero, Rosalyn Garcia, Tina Kigaulebar, ni Marnie Kabagbag, Kinla, Lorian Inigo, Ilong Philip Marketing Corporation, Candon Branch, Candon City. Hasta Kinser Rinanti Asuncion, Soren Bumatay, Kelben Tolentino, Ryan Carbulataw,
Rosy Cabanilla, Ilamia Yunayon, Marcio Dacuy Bagani, Arji Javier Madel Tibanis, Inizara Sen Ricanya, the Honda Elite Motorbike Sales Corporation, Tendon Philip Marketing Corporation, San Jose Narbacan, Ilocosora. Hasta May Lina Villa, Robert Trigonal Jerome Rilera, Patricia Ma Motor Santa Cruz, Santo Domingo, Ilocosora. Kablawan tayo mo ni John Davis Bergonya, Santa Maria, Jen Aquino ni Susan Ramos Aquino, Oliver Pinto ni Waway Gallardo, Don Philip Marketing Corporation, Bantay Brands, Bantay Ilocosoro. Hasta Gisalin Tucson, Rica Tubadlo, Crystal Sorin, Serna Jerome Cayabyab, Honda Elite Motorbike Sales Corporation, Santa Cruz, Santo Domingo, Ilocosoro. Dagiti interesado may ruwarte installment na motorsiklo at tuyon ti Royce Group Don Philip Marketing Corporation. Manipod Kandong Branch Narbacan Bantay, Santo Domingo, Ilocosor, Ken Abra. Ken ti amin na sangana, Manipod Region 1, Ingana, Region 5. Idjaya na karakayo tinaparta ka proseso, ken di kalidad branded na motorsiklo, Honda, Yamaha, Ken, Suzuki. Anya pa ito ray nyo gagayan. May kayo nag-apply, tulungan kayo. Ang makairuarte kapag ni kanyo ang motorsiklo. Lagitay mo tawar ang plano, makairuarte motor na. Magdata mamuyo kayat na tagka-motoran. Mayugin nyo lang o may opisina. Royce Club Don Philip Marketing Corporation. Tagdati agor oray o 1,000 pesos. Agon ko nati tunggal. Ada makuyog na customer. No dati sa studio tumawag, sila ito yung cellphone number 0927-6952-099. Bino kumontak ti Via Messenger, dito Alcantara. Mabalin mo ito, bumisita kayo. Karagitin na dakama ito branch office, Don Philip Marketing Corporation, ang masarakan ti Barangay San Juan, National Highway, Candon City, Amyanan, Tilanbang. Kapulin Tinagan, Lito, Alcantara, Sales Manager. Ninoy bagayo ng iyo ti radyo ti radpas. Karagitik kakapintas kinaisim, ababalasang ti opisina, ti Don Philip Marketing Corporation, tapnin sigila maala yung mutlang ti 1,000 pesos, no makairuarte motorsiklo, ti customer. Free helmet, lifetime free service, 3 years LTO registration, safety requirements, no valid ID, ken may salang ako mikar. Don Philip Marketing Tagur Uray, kada kayo. Nagitay mo takabayan ng motorsiklo na kayalanin na kitay. Original URCR, Timotorio, sa opisina ti Don Philip Marketing Corporation, Candon Branch, Candon City. Hasta mo't karagdisan pa yung nakala. Itiplaka ti motorsiklo na manipod taon 2017, agpababa 2014, yung kayalanin nuniklen sa di opisina del LTO District, Candon City. Itugot yung lang nagitay Xerox copy, ti original URCR, Timotorio, agraman valid ID. Panganan pagmirindan di pagsasaritaan, mapan kayo dita igay mamian. Agorder lang karagiti, nakasagana kakaima sa putay. Kasi di pinakapaborito yo dilakdakan baboy, gulay at dapay anli sa bao, kenda dumapay. Mabalin mo iti, agpariserba ti dilakdakan baboy apang pulutan. Intayon mangan gagayam, jay igay mamian panganan pagmirindan, masarakan ti poblasyon sa Gregorio del Pilar, Ilocosor. Igay mamian,
igay mamian panganan pagmiriendan Poblacion Sor Gregorio del Pilar, Ilocos Sur. Arawin papagayam nila. Agsipod tunaybos manin. Ti oras na tinay tila programa sa aming ayog ng dani, tilokanja. Titinton manin malum na bigat. Padaanan yung tumanin. Ti sasangbay sa maraydayaw apagtingan nyo. Alawin papagayam nila. Ibatimin tinaimbag ng oras. Kendra biyo amin na pada-pada. Itinagan ti Master Control. Na Engie Ruel Aranang. Kastamo tentitivi sa ITPN Channel 13. Ni Jo Marie Abab. Kento'y pagayam yu. Manong Lito Alcantara. Lito'y I love you. Babayo. Mas pinalawak, mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocanja at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas.